Dobar dan, dobar večer, profesor Dobar dan, dragi prijatelju. Velivir Avramović. Ovo je vaša Vasko. doktorska disertacija, nova knjiga. Jeste. To je doktorska disertacija odbranjena u Skopju 1985. godine na Univerzitetu Kiril i Metodij, a mentor je bio profesor dr. Ferid Muhić. Je izdava masonska loža koja ima... A to je sad novo izdanje, jest. Masonska loža koja se zove Nikola Tesla. Beše Tesla mason? Ne. Tesla, ja bar nisam mogao da pronađem da je on bio član bilo kakve organizacije. I bilo masonske, bilo neke druge. Čak nije bio ni član srpske organizacije Sloga, gde je bio predsjednik Mihajlo Pupin. Apsolutno nijedne organizacije nikad. Kada što beše člen njegovijot vnuk od sestra, neli? On je bio, to je od sestre Marice Kosanović, udate Kosanović, Sava se zvao njegov sestrić, koji je bio mason ne samo američke masonerije kasnije za vreme rata, nego je bio i mason austro-ugarske lože, gde su bili masoni Ivan Ribar i Avgustinčić. Takođe, oni su bili članovi iste lože i on je završio Tekelijanum. Imate za Terezijanum je bio u doba Austro-Ugarske, je bila specijalna škola za devojke, za žene, a Tekelijanum za muškarce. Tako da on imao visoko to austro-ugarsko obrazovanje i bio je ministar i pre Drugog svjetskog rata, za vreme takođe u Londonu u izbegličkoj vladi, a posle rata je bio ministar spoljnih poslova u Titovoj vladi. Tako da je Tesla bio most njegov sudbinski da pređe u sve moguće vlade. Znači, vnukot od sestra Nikola Tesla beše ministar va vlada na Josip Broz Tito. Tako je, ministar spoljnih poslova. Važna funkcija. I jedni od drugih rodeni v Avstro-Ungarija, Josip Broz Tito. Tako je, još tako je. Kumrovesna ili uslovno rečeno Teslavo Gospić. Da, a pre toga je bio ambasador Kraljevine, ne Kraljevine Jugoslavije, nego nije ni DFJ, nego FNRJ, Federativne narodne republike Jugoslavije, to je pre SFRJ, je bio ambasador u Vašingtonu, u Americi. Znači u Amerika. Da, pa onda ministar spoljnih poslova kod ti. Znači, profesore, ništa ne je slučajno. Ne, pa on imao tu duboku masonsku liniju. Se je to povezano va svetu. A bio je povezan i sa Rusima i to sa KGB-om i njegovo je bilo kodno ime Kolo, Ličko Kolo. Kolo. Od Sava Kosanović. Od Sava Kosanović. Vi ste tuka slika neli kako dekan na fakultetu. Da, dekan Akademije umetnosti ovde u Beogradu, a to je slikao Igor Iskandarov, jedan uzbekistanski slikar, veliki majstor, koji je mene video samo nekoliko minuta i ja sam ga, kaže, meni je dovoljno, ja pamtim likove. Ja kažem, pa hoćete da vam ostavim fotografiju? To ne, nije potrebno. I naslikao je sliku potpuno verno, izvanredno i to bez podslikavanja. Znači, samo četkicom radi, to samo veliki majstori umeju takvom tehnikom. Dobro, profesore, Uzbekistan go spomnuvate. Da. V ovije neformalni razgovori šugijeme, vo nekoj intervjuja, sporadično, vije go spomnuvate Uzbekistan. I ne me podprašuva doполнително što podrazbirate pod Uzbekistan. Ние koji smo od Egejska Makedonija, го знаем Uzbekistan, to je knjigata na Taškoj Georgijevske, Crveni od konj, Bate Ževenović glumi, naši od Egejska Makedonija odad vo Taškent, v Uzbekistan, pa se vraket, del se vraket Makedonija, del se vraket Grcija, така натаму и така натаму. Sigurno. И тоа смета дека Uzbekistan има има клучна улога во идниот светски, во идната светска разврска што ќе се случи. Каде е ролјата, каде е значењето на Uzbekistan? Според вас? Uzbekistan je počeo, da kažem, da ima svetsku ulogu u doba Tamerlana. To je 13. vek, kada je Tamerlan bio kao naslednik Džingis Kana i velike mongolskog kaganata, u stvari velike imperije, i bio je u jednom trenutku Samarkand, kulturni centar sveta, može se reći u 13. veku. Tu je recimo bio veliki alhemičar i lekar Avicena,
čija je čuvena formula matematička za brzinu, prostor kroz vreme jednako je brzina i ta formula je do danas osnova fizike. Tako da Uzbekistan ima tu kulturnu tradiciju, a Tamerlan je okupljao ove astrologe, naučnike svih vrsta, tako da je ostavio veliki trag. Tada je u tom trenutku, znači u 13. veku, jeste on postao u stvari centar sveta. To je pre renesanse u Evropi. Znači, kada je bio hrišćanski mrak u Evropi, ništa niko nije proučavao, samo tajno. Onaj crn period u Evropa, ne li? U crn period, sve tamo do kraja 14. veka, do 15. a ovo je 13. Znači, 150 godina pre Evrope. Tamo je cvetala umetnost, cvetala filozofija, cvetala nauka. Znači, onaj period pomegu Mongolite, Osmanlijsko carstvo, koje se formira 14. 15. ili veke 16. vek, doje bez malku predzidinite na Tako, ali ono što je interesantno, to je da je u Uzbekistanu centar sufi majstora koji su prešli još iz Vavilona, to je jako staro, to je pre praktično starog Egipta. To je 3-4 hiljade godina pre hrišćanstva, pre nove ere, postojali su sufi filozofi koji su preteče islama. Preteče onoga, ali to je tek posle u 7. vek naše ere, znači mnogo pre, i oni su se preselili u Gornju Buharu. I kada je veliki mag Gurdžijev, 1900 i neke godine, kada je on putovao kroz Aziju, onda je on, i to imate u njegovim memoarima, da je centar islama, ali tog filozofskog pravog islama, u Gornjoj Buhari, gde su derviši, visoko spiritualni, a ne da su to Meka i Medina, za ko rekao da su to turistička mesta, u stvari, za narod. Znači, tije se javljat nekada 10 veka. Pa da. Pred prorok, pred Meka Medina. 10 vekova tako je, pre proroka. To je jedna stvar. A druga stvar koju sam ja 2010. čuo u Kazahstanu, kad sam bio na svetskoj konferenciji duhovnih kultura, koji je sazvao Nursultan Nazarbajev, koji je bio predsjednik Kazahstana u tom trenutku, i tu su svi izlagali svoje teorije o globalnom društvu, o razvoju svetske civilizacije, ali nije bilo nikakve diskusije. Tu su bili svi, i veliki rabin Izraela, i došli su iz Irana, recimo Mazdaisti, Zoroastrijanci, Bahajci, bili su, na primjer, i ovi iz Libana, sjetit ću se, kako se zove, to je bila jedna vrlo interesantna religija, nije mnogo rasprostranjena, ali je Druzi iz Libana. Oni su svi izlagali svoje teorije. Ono što sam ja izložio, ja sam došao preko jedne ruske linije, preko tog časopisa Deljfis, gde sam u redakciji, to je teozofski časopis, jedan u Moskvi, i tu sam izložio ideju o teslijanskoj civilizaciji kao o jednom novom, u stvari, religijskom pokretu koji bi mogao da obuhvati celo čovečanstvo na osnovu informacione civilizacije, a sada bi to bila u stvari naučno-duhovna civilizacija, jer nauka proučava zakone kosmosa i fizike koji su neprekršivi, a sve druge religije imaju zakone koje možemo da kršimo, kao recimo Mojsijeve zakone: ne ukradi, ne ubij, ne vrši preljubu, to se krši svaki dan, ali zakoni kao što je zakon gravitacije, zakon poluge, zakon indukcije, Lencov zakon, to ne možemo da prekršimo, i to je bio za mene kriterijum da kažem da naučna duhovnost treba da bude svetska religija. Profesore, jedno po jedno da analizirаме. Ви видите дека центарот или светската команда се наоѓа во Азија. То во неколку интервју го кажувате. Во контекст на војната во Украина, во контекст на војната или конфликтот Америка, Кина, Тајван и така. Значи, мноштво конфликти кои се случуваат. Велите дека центарот или светската команда се наоѓа во Азија. Прито, нели, првата асоциација на Азија е Кина, не знам, Пекинг, Шангај и така, Јапонија некаде пред 20 или 30 години. Ко сега ве сваќам, нели, зато ви оставам можност да дадете шлагворд преку Узбекистан на тоа што се случува. Па то, да. И кога ќе го споиме со на ваше стојалиште дека христијанството, католиците или католицизмот се наоѓаат во една фаза на замор
Pa da, dekadencija. Dekadencija, jedna faza na starenje, deka mladata populacija ili mladata religija koja навлегува со големи чекори во светот е исламот или муслиманството. И ако велите ко овие суфи структури во Узбекистан се со векови претходно, ова се нели да не се свати како некој ерес, па дојат муслиманите нас нели тука да не се закануваат со некои шизми и така натаму и така натаму. Меѓутоа, сметате дека Узбекистан е центарот на таа светска команда или некои азијски држави од каде што се влечат потезите во светот? Pa u stvari da, i to je Gornja Buhara, nije ni Samarkand ni Taškent, nego upravo Gornja Buhara gde se sastaju recimo pravoslavni starjeci ruski iz isposnica koje vode, mislim KGB, vode praktično rusku državu, pa sam Putin je iz KGB-a, pa ko je ezoterijski stepen u tajnoj službi KGB-a, to su ljudi koji su inspirisani crkvom. Znači, inspirisani u stvari Bogom i crkvenošću. To su starjeci, ti iz isposnica, potpuno odvojeni i od manastira i od crkvene hijerarhije koji direktno kanališu Božije poruke. Znači, oni komanduju u stvari ne samo crkvom, nego i kompletnim KGB-om. To je nešto što se ovako deluje fantastično, ali to je... To je na vaša stara teza, ne li? To je stara teza. Имаме KGB и црквата на една страна, масоните и војската na druga strana. I to je dramatična, nekоја dramatična, една подолба во то руско или претходно уште во времето на Петар Велики, нели почнува целата таа структура да се гради и да се прави. Pa jeste i to vidite u ratu u Ukrajini, gde u stvari ruska vojska sabotira rat. Ruske, da kažem, KGB, u stvari ideje... FSB, to je sada FSB, ali to su oni malo da zamaskiraju. Ali u stvari Rusija vodi pravoslavni građanski rat u Ukrajini. Pravoslavci protiv pravoslavaca. I sad gledano sa strane, tu nema nikakve logike. Recimo Zelenski, on je Jevrejin koji je šef ukrajinskih nacista. Pa kako to može? Tu nema, to je neobično, u blago rečeno. A onda majka od Putina isto Jevrejka. To znači jevrejsko-jevrejski rat preko pravoslavaca. To je nešto vrlo neobično. Ашкенази, на пример, да речеме некоја таква поделба која се случува. Добро, можеме ли да дефинираме таа поделба? Ние неколку пати спомнуваме таа поделба на КГБ и црквата и на масони и војската. И то се го гледаме конкретно тука, нели? Сергеј Шојгу од една страна, Пригожин од друга страна, Наришкин, Патрашев и така натаму од некоја трета страна, кај што првите апсења, нели се случат серија на апсење, серија на убиства или скокање од прозора, да речеме, во овие нафтени компании, во одредени институции, атентати во Москва и така натаму. Меѓутоа првите двајца луѓе кои беа апсени или ставени во домашен притвор беа високи функционери на ФСБ кои дадоа, како што тогаш пишува медиумите, вклучително и руските, лажни информации и лажна слика до Путин за расположењето на Коренскиот фронт. Sigurno, a postoje ovi fanatici kao Dugin, recimo, koji je fanatično za to da pravoslavlje treba da pobedi u stvari u Evropi i da dođe na Atlantik. Znači da zauzme sve, pošto, kako bih rekao, Nemačka je potpuno pod ruskom vlašću. Kad je istočna Nemačka se spojila sa zapadnom, 500.000 agenata Štazija je prešlo u zapadnu Nemačku i praktično uzelo vlast. I sama Angela Merkel je iz istočne Nemačke prešla u zapadnu i bila tu koliko, 20 i nešto godina kancelar. Dakle, a pri čemu je otac Angele Merkel predavao istoriju religije Putinu, kad je on bio u istočnoj Nemačkoj kao mlad KGB agent, odnosno KGB službenik, i gde je morao da nauči nemački dobro, on zna odlično nemački, i pritom da nauči šta je luteranstvo, šta su, da kažem, protestantski oblici crkve u Nemačkoj. I sad vi vidite, da kažem, da u stvari taj Štazi dalje funkcioniše. Na primer, Albin Kurti je direktno Štazi, evo na Kosovu, preko Adema Demaća, to je ta marksističko-leninistička linija direktno iz istočne Nemačke, pri čemu i naš Đinđić,
premijer, ko je bio njemu mentor? Njemu je bio mentor Horkheimer, pa posle Habermas, to su filozofi iz marksističko-leninističkog kruga, takozvanog frankfurtskog kruga filozofa, gde su bili i Marcuse, čuveni marksista, čovek jedne dimenzije, njegova knjiga koja je inspirisala velike demonstracije u Parizu, kad je pao de Gaulle i tako dalje. Onda je tu bio i Walter Benjamin i Theodor Adorno. I Horkheimer pomenuti i Habermas. Znači, direktno u stvari, na primjer, Đinđić, koji je kao mlad u studentu nosio je minđušu i objavljivo je po čitave strane teksta odbrane Pol Pota i kineske revolucije. On je bio maoista kao mlad. Pa posle toga, naravno da su ga vrbovali za štazi. Marksist-leninist. Marksist-lenin, ali onaj tvrdi, ne ovaj... Tvrdo, znači tvrdo, da. Kina, Vijetnam i tako natamo. Ma čak i Pol Pot, kao to mora, Pol Pot koji je rekao da se u gradovima razvija buržoazija i zato i iselio gradove, ceo Phnom Penh i podavio 1 milion ljudi u Pirinčanim poljima. Jel možemo da definišemo tu rusku podelu? Masoni i armija na jednu stranu, KGB, odnosno KGB i crkva na drugu stranu. To je još vremena Petra Velikog. Ovo postavljam na srpski da možemo da razumemo, da možemo da definišemo pitanje. Ta podelba, jel ta podelba datira od vremena Petra Velikog? Pa da, u to vreme kad je Petar Veliki i patrijarh, kao što sad, recimo, pa Kiril, patrijarh ruski, je takođe službenik KGB-a, samo je na mestu patrijarha, kao što je Putin službenik KGB-a, ali je na mestu predsjednika Rusije. A tako je slično bilo u doba Petra Velikog, on i patrijarh, protiv Dolgorukovih, Demidovih, Galicini, to su veliki knezovi ruski koji su bili obrazovani, koji su vodili vojsku. Zbog artiljerije, u vojsci uvek ima nekih noviteta, novih oružja, tu mora čovjek da ima inženjerska znanja, da bude malo širih pogleda. Pa da, ne može... Mašinski elektron, znači tehnički mozog. U savremeno... Pa da, ne može... To je konfliktot. To je bio taj zato Petar Veliki je isilova stolicata. Pa da. Od Moskva vo Leningrad, Sankt Petersburg i tako natamo. To je konflikt koji postoji u rusko opštstvo veke nekoliko veka. Sad tu ima jedna finesa. Sad, recimo, zašto ceo niz tajkuna oko Putina gine? Zato što to je to treće brdo. Postoji vojska, postoji crkva sa KGB-om, sa političkom policijom koji je izašla iz ohrane carske, politička policija, i postoji ostatak komunista koji su sada u stvari upravljači velikih banaka i velikih firmi. Tako da komunisti, oni su u stvari na strani crkve. Njima odgovara crkva, jer crkva nije protiv toga da oni moraju da ta svoja bogatstva i sve to stave pod kontrolu države. Tako da u stvari sada ruska vojska ubija tajkune oko Putina pre nego što smene Putina, naravno. A taj deo tajkuna, to su komunisti, to je treća strana, to nisu ni crkveni, ni vojni, nego komunistički. To je onaj plan Andropov, poranešen šef na KGB. Došao od Andropova, tako. Znači plan Andropov, neliko gleda ka se raspage komunizma od Sovjetski sojuz, da go iznesi kapital od nadvor, na odredeni adresi, Desni ostrovi, London i tako natamo. Pa to je kao kod nas, recimo, evo u Srbiji imate Miškovića, kako on zaradio novac. Pa ne, on je upravljač državnog novca. Njemu je dat kao čoveku od službe bezbednosti, da mu se da upravlja velikim firmama, eto, to tako. Ministar Vladana Milošević, prethodno ministar, mislim da je ona Vladana poranešna... To su i Karić isto. Pa kad su ti ljudi zaradili taj novac? Pa nikada. Oni su... Go davat na raspolaganje. Pa da, davat na raspolaganje. To je isto u Rusiji. To je jedan isti model, znači. Pa isti je model. Pa isto je bio komunizam, odnosno socijalizam i u Rusiji i kod nas. Vi smetate da Rusija celostno je kontrolira Germanija. U 100% kontrolira. Što od vremena Bismarcku, što od vremena, znači, pred da bide formirana 1848. godina denešna Germanija, da rečemo, ili to je mali knežastva, mali državički, Prusija, Saksonija i tako natamo i tako natamo. Pa ja se šalim, kažem, Prusi, Rusi i virusi, oni vladaju svetom. Jer, u stvari, Bismarck je bio poslanik Kraljevine Pruske u Sankt Petersburgu
i 1861. on dolazi, to je Gezunder, nemački, se kaže poslanik. I on je došao iz Sankt Petersburga, je došao i počeo da udružuje kneževine Nemačke da pravi Nemačku. I 10 godina kasnije, 1871. godine, proglašena je Ujedinjena Nemačka, ali u Versaju, u Francuskoj, znači ne u Berlinu, nego u Versaju. Zašto? Jer je Napoleon III bio također ruski čovjek. Sad to morate gledati tu, kako bih rekao, širu sliku. I u stvari, sad, da Rusko carstvo nije znalo da se tu pravi jedna velika država Nemačka i šta znam, naravno da su oni to ne samo znali, nego njime odgovarala Nemačka koja bi bila tampon za Francusku, jer je Napoleon 1812. napao Rusiju, a onda su oni stvorili Nemačku da kažem, naprave tampon zonu za Francuze, a onda su preko Napoleonovih naslednika, preko Napoleona III. Oni uspeli u stvari da zauzmu jednu francusku liniju, isto vrlo jaku, i to je bio rat koji je Francuska izgubila, to je francusko-nemački rat 1871. Pa onda je Francuska izgubila rat, a onda su Nemci došli lepo, a pri čemu? To treba znati je Bismarck. Parijska komuna i tako. Parijska komuna, ali Bismarck je bio pre toga, znači prvo je bio u Rusiji, pa je onda ujedinjavao nemačke kneževine, pa je onda bio u Francuskoj ambasador. Također. Vi kad kažete poslanik, mislite na ambasador. Ambasador, da, u to doba... Bil ambasador vo Rusije, znači. Jest. Pa podosno ambasador i vo Francije. On je iz Rusije došao i počeo da pravi Nemačku. Znači, znate, seko sam sakal da ve prašam, ako Germanija je, vo navodnici, ruska tvorba, posle Oktobrijskата revolucija i pred Втората светска војна и подосна после Втората светска војна, ние имаме масовна емиграција на руски аристократи, на руски богаташи, на руско пленство, Ајнштајн, дел на евреите, дел на богатите германци, нели, кои емигрираат во Соединетите американски држави, од правење на атомска бомба до правење на ција, значи целиот систем на американците се базира или на руси или на германци. Тоа е направена ДНК структура на современите американци, нели ние сме сметале дека тамо треба да биде индиска ДНК, односно индијанска ДНК и така натаму. И испадна дека германската е на прво или на второ место ДНК во современата ДНК структура на американците. Jer ako gledate ezoterijski, na primjer sad, kako nastaje nacizam, to je isto interesantno. Pa on dolazi iz Crne Tule, a ko je osnivač Tule? To su teozofi. To je još Helena Blavatsky, pa teozofski krug, pa su onda oni osnovali taj, da kažem, taj političko jedno krilo teozofije koje je funkcionisalo u Nemačkoj carskoj vojno-obaveštajnoj službi. General Haushofer, general Sebotendorf, 1917. Hitler još ne zna da je Hitler, on je tamo negde u rovu. Kaplar nekoj tamo, so Josip Broz Tito, so Krleža. Pa da, i Tito je još on je bio Feldwebel, da, podnarednik. Narednik, okej. I sad šta, 1917. Marija Oršić, jedna vrlo interesantna ličnost, ona sada skuplja ove generale pomenute u kafeu Schopenhauer u Beču i tu im čita poruke vanzemaljaca sa Aldebarana, kuneiforme, to su iz Sumera, navodno tablice koje su proricale da mora da se stvori novi čovek, nova civilizacija. I takođe i Ničeov nadčovek, ta ideja, Ibermenš, je takođe upleten u čitavu tu stvar ideološki i zapravo oni počinju Rusi da prave nacizam preko ezoterijske linije, ne preko komunističke, jer tek ide revolucija, ali u toku je revolucija 1917. ali oni već predviđuju drugi svetski rat. Jer ko je počeo sva tri rata, uključujući ovaj Ukrajini? Pa sve su Rusi počeli. Prvi svetski rat ko objavljuje prvi opštu mobilizaciju? Rusija. Ni Austrija, ni Nemačka, evo to piše svuda. Pa sad kad vi objavite opštu mobilizaciju, šta ja da radim u Berlinu? Pa ja moram da objavim opštu mobilizaciju ili da čekam Ruse da uđu u Berlin.
A u Drugom svetskom ratu napada na Poljsku Nemačka, ali sa druge strane napada Rusija, odnosno napada Sovjetski savez. Oni dele Poljsku na pola. A onda 1939. 1. septembra napadaju Poljsku, 3. septembra Francuska i Engleska objavljuju rat samo Nemačkoj, a ne i Rusija. Pa znači ti ne braniš Poljsku, nego ima neki dogovor tu dublji kako da se uništi Nemačka. A sad interesantno je ovo, vi, kako recimo, ako gledate Belu karmu, ezoterijski, znači kako ja sad da osvojim vašu državu, a da imam belu karmu? Pa tako što ću ja da izazovem vas, da vi napadnete mene, kao što su Rusi izazvali Hitlera da on napadne Rusiju, a onda su u odbrani ušli u Berlin, pa u Varšavu, pa onda u Prag, pa u Bukurešt, pa u Sofiju, pa u Beograd, jer su i ovde išli ruski tenkovi 44. Eto, tako rade Rusi, to je oni imaju istorijsku svest, to je ta bela karma kojom se oni neprestano služe. Što Rusi tegi počnu na 3 vojni, prvata, втората, светска војна. И сада кој е напao Украину? Па исто он, па да. Поради што? Каде е мотивот, каде е причината, каде е стратегија? Motiv, sad ovaj motiv je malo drugačiji. Nije motiv svetskog rata, mada ima reperkusije. Ima elemente, ali je to građanski rat između crkve i vojske ruski koji je izmešten van ruske teritorije u Ukrajinu. I vidite da je to verski rat u stvari. Praktično dve koncepcije, masoni protiv pravoslavaca. I tu je Dugin napravio grešku, suviše je bio fanatičan na strani crkve, pa su mu vojska, mislim, digli bum, čerku. Mu pratija poraka. Vi tu kad gledate, on je simboli, ne znam, simbolite kaj Čečenite, simbolite kaj Kadirov, simbolite Zena, primer, što je ova, simbolite kaj Zelenski. Znači, to se gleda kad se nekoj stariji konflikti vojni koji se 10-20 veka tije se nekoj procesi koji trajati. Jeste, i oni hoće u stvari celu Evropu da uzmu. Aškenazi, така натаму ги гледаме тие символи, таа символика ја гледаме ние уште некаде 10-20 века претходно, ако веќе говориме за Самарканд, тако Бухара, Jasno, ne, to je pa centar je u Aziji. Mislim, tu se stvaraju te opšte ideje za ujedinjenje sveta i onda se to preko službi i preko religijskih organizacija, to se onda emituje i dođe onda na niži nivo, to su političari, bankari i vojska i policija i to se onda sprovodi. Ali ideje nastaju na višem nivou. Вие кажувате дека големото монголско царство, кое е веројатно едно од двете, ако не најголемо царство во историјата, Кублај Кан, Джингис Кан и така натаму, каде што турците османли се прегазени некаде 14 век од големото монголско царство кој доаѓа безмалку до пола Европа, цела Азија, кинезите градат кинески език и така натаму, то не може да се распадне, то не може да исчезне, кој што не може да се трансформише, само се менја. И вашата теорија е дека тоа е трансформирано во руската држава. Руска федерација е у ствари каганат, монголски, али у модерно време. Во модерна форма, во модерно време. И у 14. веку Александар Невски и наследници Džingis Kana su sklopili pakt. I tad je taj kod u stvari vlasti, a to je imperijalna vlast, znači mi kao imperija primamo sve u naše redove, primamo i sve rase, i sve religije, i sve nacije, nema problem tu, jer imperija je takva, tako je radili Rimska imperija, svaka imperija tako radi. Osmanlijsko carstvo, Osmanlijsko carstvo isto, Vizantija inkorporira, ne znam, Persija, delna Persija. Imperija iznad te podele. Delna Vavilon i така натаму. Египет, фараони. Значи, секоја империја всушност како што американците ги инкорпорират руска емиграција, руска аристократија или владеат со Америка, руска емиграција, руска аристократија, германскиот капитал, Ајнштајн, Руса у Америци 20 милиона има. И то е па да, ruskih pravoslavaca, to su uglavnom Rusi, pa šta ima malo nešto Srba, ovih Rumuna, ali pre svega Rus. I oni, pogledajte recimo univerzitete i šta, to oni su svi, to je elita.
Tu nisu išli ruski mužici, ovi seljaci bez imovine, nego su išli ljudi sa imovinom i oni su se širili i oni čuvaju taj osnovni kod kulture, a njihova kultura je svetska dominacija. To je ta koja ide direktno iz Azije. Pa Azija je najveći kontinent sa najvećim brojem stanovnika. To je normalno. Jer pogledajte, izvinjam se, Brexit. Zašto su Englezi izašli iz Evrope? Pa, šta se desilo? Pa ušli su Rusi. Evo, ušli direktno tenkovima, ušli u Ukrajinu. Nema nikakve tu, da kažem, dvosmislenosti. I u stvari idu dokle? Pa idu do Atlantika. Znači, cela Evropa sad će u stvari biti deo Rusije. Bi sakal tukaj da zanalizirаме 2-3 državi evropski, predodime na Kina, na Indija, Južna Afrika koja ni se javila kako mnogo interesna država. Da. Elon Musk, na primjer, odjedna se pojavila čovjek od Južna Afrika. Jest. Najbogat vo svetu, od automobili Tesla, ko kupува Twitter, da rečem, i tako natamo. Jest. Ги контролира дел од светските алатки да може да се влие на светската политика. Тако е. Одеднаш човек непознат излегува на површина, најбогат, најмокен и така натаму и така натаму. Франција, Германија, Велика Британија. Гледате Велика Британија. Премиер Индус, Риши Сунак. Премиер на Шкотска, кој сака да одвои Шкотска од Велика Британија да направи нов референдум за независност, пакистанец. Pa gradonačelnik, prethodno Boris Johnson, premijer britanski, su neko tursko, neko je... Ima tursku liniju, a sad gradonačelnik je isto musliman u Londona, novi gradonačelnik. Znači, ta imperija, kada što sonce to nikoš ne zogješe, Britanska imperija, nili? Сега, тие колонии на Британската империја дојгат во центарот на империјата и владеат со таа империја. Како да ги дефинираме? Франција, например. Франција има протести. Серија на протести, кои траат 2, 3, 4 години, жолти елици, така натаму и така натаму, протестира за некои, не знам, пензии, измени во законот, меѓутоа смета дека суштината е нуклеарното оружје, бидејќи без Велика Британија надвор од Европска унија, единствена нуклеарна држава во Европската унија е Франција. Pa da, Rusi će garantovati Francuzima ne napadanje, znači sigurnost, ako oni krenu putem de Gola, ali istovremeno se oslobode nuklearnog naoružanja. Na primjer, u Moskvi imate ogroman spomenik de Gaulle. Ogroman, radi se o 20 metara. Ogromna jedna figura. Kada je bio delo, da rečeme, to nuklearno oružje na Francuzite? Pa Francuz... Ko bi dobio to nuklearno oružje Francuske? Gledajte, Emmanuel Macron ima nekoj dvojen odnos kon Ukrajina, da rečeme, fluiden odnos. Беше во Пекинг, сега сака да има подобри релации со Кина, со Пекинг, посетата некаде пред еден месец. Ето, кога се врати од Пекинг, почнува повторно да говори за европска политика, независна политика во однос на Америка и така натаму и така натаму. Цело време има некоја комуникација со Путин и тој и Шолц во Германија. Па да. Можеме ли да дефинираме односи на Русија, на Франција, на Германија, бидејќи тоа било секогаш ние имаме прва, втора светска војна, многумина вела тоа е прва и втора европска војна, бидејќи не е светот во војна, туку е Европа во војна, имаме сега некоја војна, нешто слично на војната помеѓу Русија по 1905 година, која се смета како некоја меѓу претходница на првата светска војна. Pa, u Prvom svetskom ratu svi su bili u srodstvu, znači sve u stvari bila familija kraljice Viktorije, engleske. I ruski car Nikolaj je bio u srodstvu sa kajzerom Viljemom i sa naslednikom, sa Đorđom VI, sa naslednikom kraljice Viktorije. Šta hoću da kažem? Pa u tom trenutku je neko u Aziji rekao, moramo da očistimo svet od Engleza, jer Engleska je praktično početkom 20. veka vladala i Evropom indirektno, ne direktno, ali preko kraljevskih kuća i bio uspostavljen jedan opšti mir. Znači, ko je to minirao? Kome to nije odgovaralo? Pa nije odgovaralo ideji Kaganata Džingis Kana, a onda su morali prvo da reše problem u samoj Rusiji, odnosno u samom Ruskom carstvu, gde je žena Nikolaja II. Romanova bila unuka kraljice Viktorije, carica Aleksandra, što znači da bi sledeći takođe car, to je mali carević, takođe bio poluenglez u suštini. To su rekli kraj priče, dosta.
I onda su napravili preko APIS-a, preko srpske, u stvari, ove tajne službe vojne, napravili su atentat na Franca Ferdinanda. Ja ću vam reći vrlo jednu zanimljivu stvar. A to je, atentat na Franca Ferdinanda je bio negde oko 1:30 otprilike po ruskom vremenu, tamo ima 2-3 sata je tamo više, a istoga dana, 28. juna 1914. ujutru oko 10:30-11 je napravljen atentat na Raspućina. To je vrlo bitno. Raspućin je bio u svom selu tamo Pokrovka ili tako. Isti dan. Isti dan, 28. juna 14. A Raspućin imao vrlo veliki uticaj na caricu Aleksandru i na cara, koji je bio u stvari glavni komandant vojske po komandnom položaju. I sad šta? Raspućinu su rekli, on je bio kod svojih u familiji, kod kuće, došao da obiđe ženu i decu. I njemu su rekli da odmah dođe na poštu, jer da ga na pošti čeka telegram iz carskog sela, da je dobio caricu. I Raspućin odmah krene na poštu. Tamo ga je sačekala jedna prostitutka bez nosa, vrlo interesantno, koja je napravila atentat na njega nožem, rasporila ga tako da su mu počela creva da izlaze. I Raspućin nije mogao da ode u carsko selo i 2 meseca je on ležao, bolestan. Za to vreme je počeo rat je počeo u julu mesecu, kroz mesec dana, tako da Raspućin nije mogao da utiče i da spreči rat. To istoga dana su oba atentata izvršena na Raspućina i na Franca Ferdinanda. To ne može biti nikako slučajno, jer Raspućin bio protiv rata, to se zna, istorijski. I pa je kralsko semejstvo Avstro-Ungarija, kralsko semejstvo Germanija, kralsko semejstvo ili carsko semejstvo Rusija. Pa da. Ostanova samo britansko to kralsko semejstvo. Ostala je Britanija, međutim sad je udari na Britaniju. Pa pogledajte šta se desilo. Je li lično Putin, pa to sad nije neozbiljno, ako je lično Putin rekao sledeće, da oni imaju oružje Poseidon, to je nekakva podmornica koja nosi hidrogensku bombu i da je ona parkirana na zapadnim obalama Škotske, znači na zapadno od Britanije, i da može da napravi tsunami od 500 metara, znači da obriše celu Britaniju. I Putin i Medvedev i Šojgu mislim da ima. Svi trojica, 3 kriminalca, pa da. Trojica ima. I kako im je prava Oktobrijska revolucija, zasmena na kralsko ili na carsko semejstvo Rusija? Mislite sad, danas? Ne, kako su im uradili, kako su im spremili Oktobrijsku revoluciju. Oktobrsku revoluciju. I da završimo sa nacizmom koji je instaliran u Nemačkoj već 20 godina. Ako gledate istorijski, stalno je Rusija na dobitku. Pazi, posle Oktobarske revolucije u odnosu na površinu Ruskog carstva, oni dobijaju gotovo 2 miliona skoro kvadratnih kilometara u Aziji. Se proširuje, znači Sovjetski savez ima veću teritoriju od carske Rusije. Kako? Kad su sve uništili svoju elitu, ne znam, nije bilo hrane, nije ničega bilo, kako su oni proširili teritoriju? Budimo сега една стратегија која вели дека не е важно, нели тој Бжежински окажуваше и Кисинџер дека не може Русија да биде голема светска сила без Украина. Сега има руски аналитичари кои велат дека не е клучно прашањето кој е освоил Украина или кој е направил Русија европска држава, туку кој ја прошил Русија на исток, во Сибир и тамо да граничи некаде со Америка или со Јапонија, дека тој е направил сушност Русија голема, односно Русија да биде модерна форма на тој монголски каганат кој денес е. То самите Руси го кажуваат. Džingis Khan je svojevremeno osvojio Peking i 350.000 ljudi, pobio je sve, čak i životinje, rekao je da niko ne sme, bilo je strašno. Posle Kublai Khan držao Kinu, onda se Kina navodno oslobodila. Sad šta je uradila, da kažem, Ruska revolucija? Šta je rekao Lenin? Kaže, svetska revolucija. Gde god ima radnika, tu ćemo mi da vladamo. Radnik ima svuda. I sad šta je konkretno u stvari tu bilo? To je da je on prvo izveo marksističku revoluciju u Kini.
kako to moguće? Onaj Marks, onaj pijanac iz Londona s nekom velikom bradom, šta će on u Kini? Kako je Kinez uopšte mogao to da uzme za nekakvu ozbiljnu političku ideju? Pa to lik ne odgovara, ako ništa drugo. Prvo marksističku revoluciju, a posle toga i kulturnu revoluciju. Znači, Kina je potpuno reprogramirana, Rusija je u stvari osvojila Kinu. Ono što je uradio Džingis Kan, oni su sad dovršili preko marksizma, preko marksističke revolucije i ukinuli granicu od 4000 km između Kine i Rusije. Nema carine, nema vojske, nema ništa, prolazi ko kako hoće. U stvari, Kina i Rusija su jedna država, pri čemu je Rusija na višem stepenu i vojne moći i tehnologije i nauke i prema tome napravile od Kine vojno, strateško, ekonomsku polugu ruske politike svetske i to je jasno ko dan. Profesore, u Ukrajina se primjenjava oružje na Tesla, nekoj nacrti na Tesla, da li se u Ukrajini upotrebljava neko Teslino oružje, nešto što je Tesla izmislio, nešto što... Upotrebljavaju se jedino ovi što se zovu letilice bez krila, kako ih je zvao Tesla. On je 1911. nacrtao prvi ovaj UFOS, odnosno... Dron. A jeste, to je bilo. I to je posle toga radio, on je u fabrikama Škoda 1936. na 37. godinu Tesla je pravio te elektromagnetske letilice. Škodavo Češka, da, i posle je dobio i veliki orden Belog lava češki kad se vratio nazad u Njujork. Tu je on to radio sa okultnom tehnologijom Trećeg rajha i upravo sa organizacijom Vril, ove pomenute Marije Oršić, koja je bila strašno bitna za nacizam. Dva put je spomenuta Marija Oršić, ta je spomenuta ona serija na Dragan Bjelogrlić. Jeste, on je tu pominja, ali nije otišao on do kraja u celoj toj istraživačkoj Tukaj KGB го спомнува и Мустафа Голубич и така натаму, тоа е една серија на Драган Белоградич. Која е Марија Оршич? Бидејќи два пати веќе ја спомнувате. Марија Оршич... Марија Бјелацка и Марија Оршич, например, тие две жени ги спомнувате најчесто во вашите анализи. Марија Оршич е, ево имате роман овога Анте Pavelića, koji je objavljen u Francuskoj, u Parisoaru, znači večernji list francuski, u nastavcima pod naslovom Lepa plavka. To je... Marija Oršić. To je o Mariji Oršić, ceo roman. Zašto? Zato što je Marija Oršić donela Paveliću iz Čikaga, konkretno donela mu je revolver, oružje kojim je ubijen kralj Aleksandar 934. godine. Pavelić ceo roman o tome piše, je bio potpuno fasciniran. I to piše u zatvoru isto. Тука е ВМРО вклучен или Павелич исто има контрола или комуникација со ВМРО? To je sve povezano sa Bugarskom, sa celom. Pa da, kako da ne, to je... Улогата на КГБ, на таа структура НКВД во атентатот, во овие балкански процеси тука, каква е? Ние, знаете, ја занамеруваме улогата на КГБ, говориме, нели, вие имате она легендарна реченица, изјава, британска служба, руско одаленје, нели, која генерализираме тие работи, значи, британска служба, руско одаленје. Каква е улогата на комунистите, на КГБ или претходницата на КГБ во сите овие процеси кои се случуваат тука, доаѓање на Тито на власт? Uloga komunista je prelazna. Oni su u stvari, mada je rekao Lav Trotski, recimo, kad je bio u Americi, on je rekao, pa najveći komunisti su na Wall Streetu, kaže, jer oni su u stvari platili revoluciju, oni su poslali žito iz Kanade. Kako bi revolucija opstala? 30.000 američkih dobrovoljaca, inženjera i tehničara je gradilo Dnjeprostroj. To piše lepo u doktor Živago, Pasternak to opisuje. To kad se lepo sve složi, vide se da u stvari sve Rusi radili. Čak ako pogledate američki građanski rat 1861. do 65. vidjet ćete da je postojao brod koji je doneo oružje, doneo topove ovome generalu Grantu i severnjacima, jer oni nisu imali topove, a ovi južnjaci su imali topionice, ali za male topove. Ovi su doneli ove topove koje nije upotrebio maršal Kutuzov protiv Napoleona. To su ti isti topovi. I onda su pomogli sever i rešili u stvari u bici kod Apomatoksa da je upotrebljena artiljerija, general Grant je upotrebio protiv generala Lija, on je rešio u stvari bitku artiljerijom. I
kad je završen građanski rat u Americi, koji su, kažem, pomogli Rusi, onda 1867. 2 godine posle kraja rata, ruski car poklanja Aljasku. Kaže, evo, Aljaska, i to je carski poklon, i tu Amerika i Rusija su se potpuno spojile. I onda je, da ne bi to izgledalo, da kažem, javno, onda su napravili preko Helene Blavatske vojnu ezoteriju. To je najdublji centar rusko-američke vojske koji je teozofski i nalazi se usred Pentagona, isto tako kao što se nalazi u Kremlju, odnosno u vojnoj strukturi Rusije, jer je Helena Blavatska, koja je bila rođena Dolgorukova, a njen bliski rođak je bio šef ruskog generaliteta, knez Dolgorukov, koji je bio ovde i u Srbiji, tako da i Helena Blavatska je bila u Srbiji. I ona se udala za pukovnika Olkota, koji je bio vojni pravnik, u stvari vojni advokat, i koji je posle bio i general i ministar odbrane SAD-a, a on je napravio teozofsko društvo zajedno sa njom. I to je stvaranje te američko-ruske ezoterije, gde se to vidi, pa Trump, čiji je Trump? Trump je u stvari njihov, da kažem, projekat. Za malku. Znači, za malku ke može da ga realizira toj model, neli? Nastojuvanje na Rusija i Amerika, tokmo preko Trump, kao što vidite, длабоките strukturi na vojskata na Rusiji i na Amerika se dogovarat okolo odredeni procesi. Sve se dogovaraju. Tija длабоки strukturi sebe vojната во Украjina, neli? To je nivnata, neli? Pa u Ukrajini, ali i u Jugoslaviji. Pazite, ko je srušio SFRJ? Pa vojska, JNA. A ko u JNA? Pa ruski generali. Pa ko je bio, recimo, Tuđman? Tuđman je bio general JNA, koji je bio u stvari ruska vojna obaveštajna služba GRU. Kao što je cela OVK napravljena u zatvorima, to su sve bili marksističko-lenjinistički kružoci, uključujući i Tačije, posebno Adema Demaćija, koji je naš Mendela, on je 2 godine bio manje u zatvoru nego Mendela. I znači ovako, kad se Rusi i Amerikanci dogovore, onda Rusi sruše SFRJ, pošto su oni tu glavni, a onda Amerikanci sruše ukrajinsku vlast da bi mogli Rusi da preuzmu Ukrajinu. Tako to je, kao što su Amerikanci preuzeli veliki deo Jugoslavije, jer svi su u NATO paktu, i Makedonija, i Crna Gora, i Slovenija, i praktično svi, osim biće i Kosovo, jedino Srbija tu nešto, mada Srbija je takođe u NATO paktu od 1953. kad je Koča Popović, to je znači Srbin, on je kao šef generalštaba potpisao saradnju sa južnim krilom NATO pakta, a 1983. je to produženo za sve republike SFRJ na 80 godina. Tako da i Srbija u NATO paktu, ali zbog političkih razloga laže se da to nije tako. Ako odete u ulicu Kneza Miloša u Beograd, pa se popnete tamo na 5. i 6. sprat, naćete NATO oficire, naćete američkog generala, i sednice generalštaba našeg ovde srpskog su u najvećim delom na engleskom jeziku. Profesore, улогата на Ватикан, велите дека исламот е младана религија и дека таа ќе доминира со светот, дека им е потребно, нели, во овие разврски во светот и така натаму. Да. И така натаму, повеќе од 2 милиарди, повеќе од 3 милиарди луѓе се дека христијанството е во некој замор. Веќе е старено, омлитавено, што се вели, нефункционално до крај. Па да. Каква е улогата на Ватикан? Pa evo vidite, počeli smo sa ovom knjigom o Ruđeru Boškoviću. Dakle, u vreme, to je 18. vek, u vreme Ruđera Boškovića, koji je završio jezuitski koledž i koji je bio jezuita, član jezuitskog bratstva, u njegovo vreme je papa ukinuo jezuitski red. 22 godine nije bilo jezuitskog reda, on ih je najurio iz Vatikana. Ko je prihvatio jezuitski red? Pa prihvatila je Katarina II, ruska carica, koja je plaćala jezuite, davala im platu, Ruđeru Boškoviću. I za šta? Za diplomatske misije na evropskim dvorovima, jer su jezuiti bili vrlo obrazovani ljudi i mogli su to da obavljaju, a osnovala im je u Sankt Petersburgu i jezuitski koledž.
I čak imate u doba revolucije, imate film jedan, jezuiti ruskom narodu kuvaju, jedna kuhinja gde se kuva za narod čorba. Ko je mog tada reći mi? I kada je konfliktot na Vatikan i jezuitite, nije imavme nekoj emisije, nekoj intervju pred 3 ili 4 godine Solaris Gajzar, koja vadi ona afera Boki 13 во Република Македонија, Сајево специјално тајно обвинителство. Тоа е делна тајна структура финансирана од језуитите. Можеме ли да дефинираме односи на Ватикан и језуитите и каде е конфликтот на Ватикан и језуитите, бидејќи ве сметате дека сега језуитите го освоија Ватикан и со новиот папа има целосна контрола, а преку језуитите и нели руската линија и дека Русија има целосна контрола. Tako je, apsolutno imaju kontrolu, ali ne samo to, nego ovaj Papa Franja šta je uradio? On je stavio Opus Dei sa strane i takođe Malteške viteze. On je rasformirao u stvari rukovodstvo Opus Dei malteških vitezova, tako da su sada jezuiti glavni najjači red, jer benediktanci i kartezijanci, tako da oni se ne bave toliko tom uređenjem sveta. Nije to obična politika, to je globalna ideja, matrica za jednu novu civilizaciju. Time se bave jezuiti. A sam papa nije sada direktno u vezi sa Bogom, nego ima jezuitskog generala. Znači, između pape i Boga je jezuitski general koga on sluša, a to je najdublja veza u stvari sa Rusima, još iz doba Katarine II. To je jako duboka veza. Zašto? Jer imaju zajednički cilj. Osvajanje sveta, preko prosvećenog apsolutizma. Oni ne idu na to da od sveta naprave logor i tako da je ne to, nego upravo da najbolji ljudi, dakle najtalentovaniji, najumniji, najslobodniji vladaju svetom. Jezuiti imaju ideju da je Bog sloboda, katolici imaju ideju da je Bog istina, a pravoslavni imaju ideju da je Bog ljubav. To su te 3 osnovne ideje koje se sada objedinjuju se u rusko-vatikanskoj ideji. Jer pazite, gde je recimo išao patrijarh Kiril takođe sa Franjom da se dogovara u vezi Amerike? Pa na Kubu. Imate sliku Franja, patrijarh Kiril, Franja kod Fidela Castra. Pa šta će 2 verska podglavara kod jednog ateiste male neke zemlje koja je kao komunistička? I onda vidite da postoji dublja uprava, u stvari svetska. Dobro, profesоре, гледате, Иран се вклучува во војната во Украина, на руска страна. Израел, улогата на Израел е чудна. Улогата на Саудиска Арабија е чудна. Гледате, Саудиска Арабија, минатиот месец министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија доаѓа во посета на Дамаск, односно посета на Сирија, и она ембарго кое постоеше на некомуникација на арапскиот свет со Сирија после арапската пролет. Pa da, Saudi Arabija sluša ovaj centar u Gornjoj Buhari, ovaj Sufi centar. Sufi centar je najdublja filozofska potka za čitav islam. I za šijite, i za sunite, i za Saudi Arabijsku kraljevsku kuću koja direktno vodi poreklo od Muhameda. Direktno. Tako da oni svi sada, ili recimo Katar, pazite, Katar denominira, znači cenu nafte, već, ne znam, 20 godina više, izražava u rubljama. Pa šta to znači? Tako da, u stvari, kada pogledate, ceo islam sada se fuzioniše u stvari sa pravoslavljem, ali ne sa pravoslavljem što se tiče same ideje religijske, ali to je niži stepen fuzije. Najviši stepen fuzije ide preko Sufija, a to je ideja kompletno svetske moći, odnosno jedne nove civilizacije, naučno-duhovnog tipa. Каква е улогата на Руската црква? Зашто таму има многу елементи на спојување на православието од руски тип, шиитите и така натаму и така натаму. Oni koče u stvari i stavljanje celokupnog hrišćanstva u muzej, odnosno u neku istorijsku, kako bih rekao, u jedan istorijski kontekst, znači da religije zapravo predstavljaju čuvare kulturnog blaga i kulturnih vrednosti, a ne da predstavljaju nekakvu versku vezu sa pravim tvorcem i da ih treba slediti. To ne. Naprimer, bio je konflikt u Ruskoj crkvi kad je patrijarh Porfirije dao tomos Makedonskoj crkvi, na taj način se Makedonska crkva osamostalila od srpske. Tada je i Ilarion, koji je bio ministar spoljnih poslova, bio protiv toga, ali je Kiril
ga je smenio, on je otišao u manastir i odmah je čestitao u stvari i Makedonskoj crkvi i Srpskoj crkvi na tom višem stepenu, u stvari demokratije, da se tako izrazim, u razdvajanju crkava. Она држава Јужна Африка е многу интересна. Да. Ние постојано сметавме дека тамо британското влијание, холандското влијание преку овие бурите и така натаму, дека е исклучително големо и гледате одеднаш таа е членка на БРИКС, Илон Макс е близок до Доналд Трамп и така натаму, и така натаму. Можеме ли преку, да речеме, Јужна Африка да објасниме што дефинитивно и де факто е случило со најбогатиот човек во светот од Јужна Африка, Илон Маск? Mask, нали? Pa iz Južne Afrike, na primjer, je išao i iz Durbana, išao i Mahatma Gandhi. Pa da, koji je odvojio Indiju od Engleske. A Elon Musk, on je kontra u stvari ovoga Billa Gatesa. To su te dve ličnosti koje određuju matricu moderne informacione tehnologije, veštačke inteligencije. Demokratija, republikanci u Amerika. Znači, i Elon Musk je u stvari vojni ruski projekat, a Bill Gates je engleski projekat engleskih MI6 i Tavistock instituta. Međutim, nije dovoljno uvažen u svetskim okvirima. Elon Musk je mnogo jači. Tu zašto? Pa zato što Amerika stoji iza Elona Muska, a neće da stane iza Billa Gatesa. Amerika je izdala Englesku stvar. Je pušten izvodan. Dobro, to je institut Tavistock сега, например, koji je ključan. Institut Tavistock gde 60.000 ljudi radi. To je ogromna institucija, da. Ogromna institucija, ali vidite i sami da Engleska mora da spusti glavu. Evo, vidi se to po tome što je predsjednik vlade Engleske Indus. Sad, šta to znači? Pa to znači da se budi arhetip kod običnog Engleza. Ja kao Englez kad vidim Indusa na mestu predsjednika britanske vlade, šta ja mogu da mislim? Pa znači više nije Indija kolonija Engleske, nego Engleska je kolonija Indije, mislim. Jer kad je bio Lord Mountbatten u Indiji, vicekralj, onda je Indija bila kolonija Engleske. Sad se to sve obrnulo. Kako je završila vojna u Ukrajina, na primjer? Gledate, imate 6 месеци Бахмут. Бахмут кој е на ниво на некој Младеновац или не знам Смедерево тука некој град. 6 месеци тамо напаѓаат, па еден-два влеза, освојуваат 100 метри на една, 100 метри на друга страна. Кај што вие всушност го гледате тој конфликт помеѓу руската војска и КГБ или руската црква кој не се води на територија на Русија, туку се води на територија нели на Русија. Ali taj Bahmut znači kraj rata. Mi smo to imali ovde na našem terenu. Kad je Vukovar bio, Vukovar opseda, Vukovar i Hrvatska armija uđe u Vukovar, pa uđe JNA, pa Hrvatska, pa JNA, to je bio kraj rata sa Hrvatskom. Kad je bio opsada Sarajeva, kad se završila ta mučna opsada Sarajeva, bio je kraj rata, posle išao Dejtonski sporazum. Tako da i kraj Bahmuta, ja mislim da je to u stvari kraj rata Ukrajine, da će početi primirje neko. Najbolje 9. maja, sad za neki dan, to im je idealan datum, je to kao pobeda nad fašizmom. Znači Bahmut će bude neka uvertira na kraj rata, da. Čim se toliko rat forsira, to je pred kraj. Znate, например, прави Хашкиот суд, или судот за меѓународна правда во Хаг, ќе го апси Владимир Путин, па некаде во истиот период и судот во Америка отвара некој процес против Доналд Трамп, знаете. Многу символика и многу елементи слични се случуваат во некој краток временски период. Pa jeste, ali Rusija ne može da dozvoli da Putin bude u Haškom tribunalu, nego će da ga pošalje u manastir. A to je najbolje. I onako je Putinova žena već u manastiru, ona prva, koja je u stvari sirota, ona je želela da bude operska pevačica. Međutim, nema ona taj glas, mislim, za operskog peva. Inače je mezzo-sopran, pa je onda postala alkoholičarka i onda su je poslali Ova su koja ima ove dve kerki. Da, ona. Prvata žena, ne lično. Jeste, ona recimo dođe u restoran pa se napije tako da padne i onda je odnesu i onda su je sklonili. Dobro, profesor, ova Alina Kabajeva, ne li deka ima 2 deca, 3 deca i tako na tomu. Pa dobro. Koja je od islamska ili muslimanska religija. Jeste. Da li poradi toga se krije ili poradi toga je pa motivot, ne li da može da... Ja mislim da je to namerno, znaš šta, pa mislim nema Putin svoju slobodu ličnu, on ipak predstavlja političku figuru koja mora da vodi o svemu računa, pa je upravo to
približavanje islamu. Ja sam nekada 2004. ili 2005. godina vo Moskva, mislim nekad 2004. godina vo Moskva, snimam se od Dmitrija Azov, jedan od ona grupa koja go ruši Gorbačov, Jalta i така натаму, го става во домашен притвор. И доаѓа на интервју во некој голем хотел беше во Русија, кај што мислам дека пратениците или собрањето на Руската федерација всушност се сместува, сам мислам дека го струшија тој хотел. И доаѓа, снимаме ни интервју и надвор седат двајци, и внатре седат двајца на тој интервју, велат, кој сте ти? Тие лична карта или визит карта ми дава дека се представници на Руската тајна служба. Значи Дмитрий Азов и на интервјуа мораше да биде носен со. Слична ли ќе биде судбината на Путин? Сега ќе нутепат путинистите, ако кажеме дека слична. Дали ќе и Путин тако завршити? Дали Путин, како ви кажете, не ќе завршити у Хагу, ко Милошевиć или неке Pa ne, to bi bilo poniženje za Rusku federaciju, to ne može. Ali da ga sklone moraju, naravno. Odmah posle kraja Ukrajinskog rata moraju da ga sklone. Ali nije to nešto novo. Pre nego što je Rusija ušla tenkovima u Ukrajinu, Leonid Ivašov, koji je general pukovnik i koji je predsjednik Federacije, odnosno organizacije ruskih veterana, to je ogromna organizacija i vrlo fanatična, on je tražio ostavku na Putina. Da prekini so vojната во Украjini. Pa da uopšte ne ide, to je pa na nekoliko dana pre, to je cijel svet objavio. Pa dobro, znači to je već kraj nagovešten, tako će i kraj da se završi kad Putin, samo ja mislim da Putin neće dati ostavku, nego da će oni da naprave predstavu, da ga uhapse, da ga sklone u manastir, ono reće da on u stvari lud. Da, pa to, ovi tekstovi što se objavuvat, bolen, lud, paranoičen, po koronata, izoliran i tako. Pa na 20 metara nikog ne prijavi, onaj 120 metara, to sve nije normalna stvar. Pa onda to, kad je primao ambasadore, jedva su ga videli, toliko je dugačka bila ta sala. To ne može. To su sve simptomi. Кога дојде короната, ја сушно сватив дека тој свет како функционира. Ето одеднаш. Кралицата 3 пати, 4 пати вакцинирана. Путин вакциниран. Ангела Меркел вакцинирана. Си Джинпинг вакциниран, гледате у Кина. Далај Лама, то ме највише зачудило. Далај Лама. Сите одедна, знаете. Што го сваќам дека тука функционира нешто, дека тоа е навистина некој проект, не мислам на короната, туку проект кој го контролира, тој е кој некоја символија кој контролира светот, значи сваќам дека тоа функционира, дека сите овие работи кои се кажували изминатиот период имаат подлога во тоа што се случува во реалноста. Тоа е единствена команда у свету. Тоа не е договор. Договор е, договор може biti измеѓу двое, троje, четворо, не може biti у целом свету. Што подразбирате под команда? Штаб кој функционира, штаб кој заседа, кој функционише, кој дае нареđenje. Šta vi podrazumevate pod komandom? Nekoliko puta već to Pa znate kako, postoje ovi u stvari filozofi, da ih tako nazovem, i religijski ljudi koji su inspirisani nekim novim vizijama čovečanstva i to su ti planeri van sistema, ja ih tako to zovem. To su ljudi koji individualno kanališu ili downloaduju, moderna reč, ove kosmološke zakone i onda puštaju te informacije. Sad, vrlo senzibilni ljudi u službama, u religijskim organizacijama, oni te informacije slušaju. Tako da ta svetska vlada, ona nije jedan sto okrugli gde sede sada svi ljudi pa se dogovaraju, jer to ne bi ni tako funkcionisalo, nego je to downloadovanje kosmičkih informacija na nivo najosetljivijih, najsenzitivnijih osoba, a to su u tajnim službama, u religioznim organizacijama i posebno u vojno-ezoterijskim centrima. I oni u stvari te informacije posle pretvaraju u akciju, odnosno ima taj operativni deo, a to su političari. Pa pogledajte te ljude, zar vama Biden izgleda kao čovek koji vlada Amerikom? Pa ne može onda vlada Amerikom. Čovek je prilično senilan. Onda Putin, vidi se da to je mali činovnik koji tačno zna šta sme da kaže, šta ne sme, vrlo kontrolisan. Znači, tako je i on odgojen.
Onda u Evropi to je neka birokratija, Viola von Kramen, to su neke, Borelj, to su birokrati obični. Stoltenberg, recimo. Stoltenberg isto to nije. Dobro, što ki bide so NATO, gledajte, Stoltenberg je završio mandat od načela na NATO, među to je interesno дека дојде на чело НАТО. Ви имате и во наши интервју неколку пати спомнато дека таткото на Столтенберг, кој бил дека бил тука Белград 1961 година. Тоа е интересна приказна со семејството Столтенберг. Pa da, to, znate ko može vrlo lako da bude sekretar NATO-a? Kolinda Grabar-Kitarović, to je idealno. Da stave ženu, to niko ne sme ništa da kaže, jer kao ne smemo biti protiv žena, a istovremeno ona nije u stanju da vodi NATO. A takav im, kao što Biden ne može da vodi Ameriku. To je HDZ linija koja всушност е контролирана од Русија, нели? Чисто руска, па да. КГБ структура. Јел можеме око Столтенберга, кој е сада први човек НАТО или генерални секретар НАТО, кој е Столтенберг, кој е породица Столтенберг? Pa evo ovako, su bili tu u vreme Tito i Jugoslavije. Sam ovaj Stoltenberg, ovaj sada koji je predsjednik, odnosno sekretar NATO-a, on je odrastao u Beogradu. Došao je u Beograd kad imao 3 godine, njegova sestra se rodila u Beogradu, a njegov otac je bio prvi sekretar norveške ambasade u Beogradu. Beograd je tada bio važan, mislim, Beograd kao Jugoslavija je bila bitna zbog nesvrstanosti. 1961. godine, kad je bio veliki sastanak nesvrstanosti, kad je krenula svetska, u stvari, uloga i promocija Jugoslavije i Tita, tada je on bio ovde u ambasadi šef obaveštajne službe. To je otac ovoga Stoltenberga, Torvald, koji je posle bio, kad je Cyrus Vance se razboleo, on je sa Lordom Owenom bio za ovaj plan Z4 za Krajinu. U Hrvatska. Jeste, i isterali su zajedno s Tuđmanom, isterali su tih 200-250 hiljada ljudi iz Krajine, svi su došli ovde u Beograd. On je kao mlad bio Staljinov špijun. Ovo ja pričam od jednog interesantnog čoveka koga sam upoznao, Blaška, koji je dobro znao norveški, jer je kao oficir Kraljevine Jugoslavije bio interniran u Norveškoj i bio je zajedno sa Torvaldom Stoltenbergom, to je otac ovoga sadašnjeg sekretara NATO-a, bio je zajedno u logoru. I oni su svi vrbovani za Rusku, pošto su bili antifašisti, ovo ono, za Rusku, u stvari, ovo i to baš direktno za Staljinov NKVD, nije to bio onda još ni KGB. Zašto to kažem? Zato što je ovaj Blaško, on je doneo rezoluciju Informbiroa, je doneo u Beograd i predao Titu. Znači, to su ljudi bili od poverenja. Kad je Torvald Stoltenberg bio ovde, on je bio u Beogradu sad, 1994. na 5. godinu, kad je bio poverenik u stvari NATO-a zajedno sa Lordom Owenom za Republiku Srpsku Krajinu, onda ga je Blaško pitao, pa dobro, šta će ti to, zar nisi već u godinama? Ajmo, dosta godina. Moram, kaže, da bi moj sin bio predsjednik norveške vlade. I zajedno moram da uradim taj posao, tako su mi dali. I sad on je zaista posle bio sadašnji sekretar NATO, on je zaista bio predsjednik norveške vlade. I šta se desilo u tom trenutku kad je bio predsjednik norveške vlade? Pa Breivik je masakar, ali koga? Laburističke omladine, proengleske omladine koja je bila u stvari u grani Labur partije u Norveškoj, čak su pucali neke bombe u samoj vladi i opod jednom on sekretar NATO. Pa ako to nije ruska linija, ne znam šta je. Profesore, kad je bilo 2017. godine, sad ću to na srpski, onda na makedonski, 2017. godine, kad je ona partija DUI, koja je nastala od Očaka, OVK i tako dalje, odlučivala da li će u koaliciji sa VMRO ili u koaliciji sa SDSM norveški diplomat iz Beograda sa norveškim diplomatskim tablicama je došao u Malu Rečicu i imao sastanak. Tako da Norveška, znači, ima bitna uloga vo tije špijunski, kako, to grubo zvuči. Pa to mora, pa da. Vo tije špijunski, ne znam, procesi koji tuka slučat na Balkanskoj poluostrvu.
Pa normalno, jer vidite recimo, ako je na primjer čovek iz norveškog tajnog, da kažemo, odelenja službe, s kim on radi? Pa on ne radi sa Norvežanima, on radi sa Rusima, sa Amerikancima, sa Englesima, na onoj drugoj strani. Kao što ruski špijun, no nema šta da traži u Moskvi, nego mora da bude u Londonu, u Njujorku, u Beogradu i to je normalno, tako da očigledno, i onda oni jedni za druge rade, prosto je takav način, njihove relacije su takve odnosi, rade određene usluge. Norvežani urade uslugu za Ruse, a onda Rusi urade nešto za Norvešku gde treba i tako. Уште 3 прашања. Првото прашање е, гледате, монголите од исток доаѓаат во Европа и сакаат да заземат Европа, а Александар Македонски од Европа, ајде Јужна Европа, но Европа, или Југоисточна Европа, но Европа, оди на исток, не оди во Кина, оди во Индија. Оди во Индија. Тоа ми е мене, зошто не во Кина? Зошто Аристотел не проповедал за Кина? Тога знаеле за Кина? Да. Тоа знаеле, значи Кина била позната, така натаму. И крајот на светот го дефинираат како Индија, но не како Кина. Зошто да речеме монголите доаѓаат на запад, а Александар Македонски оди на исток? Aleksandar Makedonski je jako interesantna figura i nije objašnjen on do kraja. On je iz Pele, naravno, u Makedoniji, međutim, ko je bio njegov učitelj? Nije odmah Aristotel, nego Nektane. Prvo je bio to poslednji faraon Egipta, koji se sklonio u Makedoniju. Tada, kad je došao Nektaneb u Makedoniju, Aleksandar Makedonski imao možda 15-16 godina. Znači, prvi je bio, i to je veliki bio mag, alhemičar, mag, poznavalac i tajni Karnaka i Luksora i okultnih tablica, smaragdnih tablica okultizma, o velikih okultnih tajmi. Nektaneb je prvi bio ko je Aleksandra Makedonskog uveo u sve to, pa kad je Aleksandar Makedonski došao u Egipat, on nije ratovo s Egiptom, nego on je bio Amon-Ra, kaže, evo ga, došao, tako da on zauzeo Egipat, samo došao i uzeo. Kleopatra, Ptolomеидите, тоа се всушност дел на генералите на Александар Македонски, кои после повлекувањето на војската остануваат во Египет. Она серија сега на Netflix која предизвика бурни реакции, кај што нели прв пат Клеопатра со црн тен или со crno poteklo se prikazao. Ali sam Aleksandar je samo prošao kroz, on je ratovo s Persijom, Darijom, no, ne Egipat. Ali Egipat ne. I zašto Indija, na primjer, ne Kina? I što vi smetate? To je vrlo bitno, da. Indija je vrlo spiritualna, a on je hteo da pokori svet, kako bih rekao, jeste on osvajač, ali je išao preko kulture, išao je preko tog... Povisok stepen. Spiritualno, pa da. Jer, pazite, nije on imao ni tako veliku vojsku. Pa sad kad uporedimo koliko je on imao vojske, a koliko je imao Persija, pa to je vrlo, mislim, neobično. Znači da je imao neke tajne, verovatno od Nektaneba, verovatno iz Egipta. Egipat je bio u tom delu svešteničkom vrlo tehnički razvijen. Pa imate kod Mojsija, imate pretvaraju štap u zmiju, pa bacaju, pa onda utiču na klimu i tako. Egipat imao neke tehnologije koje su bile tajne, ali su bile spiritualne i bile su učinkovite, jer mislim, bile su efektne. Помеѓу Индија и Кина, која сметате дека држава ќе издоминира? Многумина, нели, сега се фокусирани со Кина. Кина е дефинитивно направена и од монголите, и од русите, и сега од лабоката држава на Америка, која тамо пред 30-40 години го префрла капиталот и таа комбинација на капитал и нефтина кинеска работна сила. И тоа секој сум сметал дека Индија ќе биде во фотофиниш многу подобро од Кина, дека перспективите, мокта на Индија, потенцијалот на Индија е многу поголем. U kineskom jeziku nema reč za Boga. To je vrlo interesantno. To znači nemaju uopšte tu predstavu da postoji jedan tvorac univerzuma, znači da je to moralo biti u nekom trenutku ono što mi kažemo čudo. Znači Kina ima prirodni put, ima taoizam, imaju konfucijanstvo, i imaju u stvari 3 tajna društva, Beli lotos, to su taoisti, Lao Tsea, onda imaju zeleni zmaj, to je recimo ovaj Xi Jinping, on je zeleni zmaj, to je to i bio je takođe, zeleni zmaj je bio general koji je zauzeo Tajvan. Znači Tajvan...
Čanga i Šek, tako je, čak i Kuomintang, i to je ideja zelenog zmaja, to je ekonomsko društvo koje se bavi ekonomijom i tu su trijade, to je ta kineska mafija, to je zeleni zmaj, a vojska je crveni tong, to je Mao Tse-tung, to je ono, Čuen Lai recimo bio beli lotos, to je to spiritualno mandarinsko društvo. Zašto to kažem? Zato što je u stvari Indija koja ima daleko veću tradiciju spiritualnu, po mom mišljenju, na višem stepenu, u toj nekoj hijerarhiji, gde entiteti višeg reda određuju niže, Indija je mnogo važnija i na višem stepenu spiritualnom od Kine. Kina je u stvari jedna fantastična zanatska, kao košnica, kao mravinjak, sve savršeno može da se radi kolektivno i to. Međutim, kad se gleda spiritualnost, ideja Brahmana, onda ideja Upanišada i Veda, to je filozofija koja je, Boga mi, dublja i od zapadne filozofije. Imamo vrlo malo mi nekih tu filozofa koji mogu da pariraju dubini indijskih Upanišada, na primjer, koje su jako stare. I to je Aleksandar Makedonski naravno znao. I to je znao i Aristotela, znao i Nehtaneb, još bolje od Aristotela. Profesore, още две прашања. Америка, што ќе се случува, гледате Трамп. Да навистане не го апсе, туку му зема отисок од прстот. Да, они хоće da hapse Putina, pa uapse malo Trumpa, 2 dana. Pa da. Без разлика што не го апсе, му зема отисок од прстот. Значи, влега во системот, значи, полека го привикнуваат населението дека може нешто да се случи, што ќе случи во Америка и што ќе се случи тука. Гледате Мило Ѓукановиќ, кој секојаш го нарековте дека е руски играч, паѓа Мило Ѓукановиќ, се случува промена во Црна Гора, а јас колку што гледам, Србите го дават Косово на послужавник. Александар Вучич пред 10 дена, 15 дена беа избори во Северно Косово, кај што Србите не учествуваат на избори во Северно Косово и тие општини Зубин Поток, Северна Косовска Митровица и така натаму ја дават на послужавник, на учака. Vučić je sprečio većinu Srba u kosovskim opštinama da učestvuje na izborima da bi mogao da ih mirno, legalno preda Albancima. Prvo gi izvodi u institucijama sistema. Da, prvo ih izvodi. Pa znate kako, prošle godine bio referendum ovde u Srbiji i izbačena je preambula iz Ustava koja govori o Kosovu, kao i 14. član, to je sve izbačeno iz Ustava referendumom prošle godine, 18. januara, je bio ovde referendum, a 18. januar je datum kada je Oliver Ivanović ubijen na Kosovu 2018. A prošle godine je bio referendum sa pitanjem da li ste za promenu Ustava. Nikako, ni šta. I skinut je cenzus. To je bilo sve prošle godine. Tako da jednostavno mi ne znamo za šta je u stvari narod glasao. Za promenu Ustava. Kakvu? Ništa se ne zna. Kad Vučić kaže ja neću prekršiti Ustav, Ustav je već promenjen. Što će reći da on neće prekršiti Ustav, jer je Ustav već promenjen. Jer to nije taj Ustav. Ili kad kaže ja neću ništa potpisati, to znači da oni neće da potpiše, potpisat će premijer ili premijerka Ana Brnabić. Pa po Ustavu potpisuje premijerka. Pa da. Tako da to je igra rečima, ali vi ste poklonili Kosovo i to šta ste vi, to što vi go govorite veke 10 godini, дека Србија ќе го поклони Косово. Pa da. Тоа ќе се случи. Pa da, čak je Agim Čeku, to imate na internetu, izjavu Agima Čeku, od pre, negde od 2010. 12. u stvari od 12. kad je rekao kao šta misli o Vučiću, kad su on tek došao na vlast i tako dalje, on je rekao pa Vučić će, kaže, potpisati, odnosno dati nezavisnost Kosovu, mi smo za njega. Agim Čeku, to imate na internetu izjavu. Сопругата на Агим Чеку е керка на генералот Здравко Понош, кој беше еден од кандидатите за председател на Србија, минатата година началник на генералштаб на српската армија. Гледате, мислам, така од страна кој ги гледате овие работи, то се испреплетени, гледате Мило Ѓукановиќ паѓа. Мило Ѓукановиќ, posebna priča, ali samo nešto još da ispričam što se sada dešava. EPS, to je elektrodistribucija Srbije u dugovima, ono i sad je to postalo akcionarsko društvo. Znači, privatizovano je. Sad šta? Vučić je bio u Norveškoj, baš u Norveškoj, i tu je tražio
elektriciteta, kompanije za struju, tražio je da oni pošalju stručnjake da se uradi neka vrsta, to se zove auditing engleske, odnosno da se pregledaju računi, da se određi vrednost firme, nezavisna procena koliko košta EPS. Sad šta? Ko vodi taj tim koji sad radi dok mi razgovaramo, on radi sada u EPS-u procenu EPS-a, pa vodi žena Aljbina Kurtija, lično ona, u Beogradu i to radi, ona je Norvežanka. I sad recite mi meni, pa to je neverovatno. Mislim, kakva tu svađa? Svađa samo za narod, a oni se lepo dogovore sve, jer rade sve po višoj komandi, tako da ne može tu niko ništa. Komanda radi, pa da, i to je. Žena Aljbina Kurtija, to ljudi da ne veruju, pa kaže, je li to moguće? Pa kako nije moguće? Ona je inače ekonomista, da kažem. I Milo Đukanović Pagija, ruski čovjek, ključni ruski čovjek Pagija. Ključni ruski čovjek koji stalno protiv Rusije, a eto Rusija ne može ništa Milu Đukanoviću, pa trpi sve te uvrede. I, mislim, Milo je prvo bio komunista, znači on dolazi one stare Titove strukture, pa normalno, šta bi bio? Kao što i Milošević bio isto iz komunističke strukture, mislim, to je ta... Ona vaša formulacija, Milošević je od Rusite poklonet na zapadot, pa da, za da se raspadni Titova Jugoslavija. Jest, on je pa preko nacionalizma, jer kao Milošević i srpski nacionalista, ali i komunista, i on sad u stvari se suprotstavio Rusija. Kad je bio Gorbačov u Beogradu, onda je Milošević njemu čitao protiv perestrojke i čak su podržali onaj puč, onaj lažni puč. Da, to je Milošević podržao, zvanično su to su ljudi zaboravili. Tako da je on se u stvari suprotstavio Rusima da bi Rusima dao alibi da ga puste niz vodu. Pa na kraju krajeva, ko je smenio Miloševića? Je li Madeleine Albright? Nije, nego Ivanov. Pa Ivanov je došao i onda... Pa da, nije Amerika, nije Clinton došao. Da, i togaš nili, evo Toma Filava nekoliko intervjua veli deka mu bilo ponudeno na Milošević so avionot na Lavrov, ovo je na Ivanov, na Sergej Ivanov da zameni vo Moskvi, deka to odbio je završio Haški tribunal i vi ne verujete deka počinalo Haški tribunal i smetate deka se ušte živ i zdrav i deka žive. Pa znate šta, ja ću sad da kažem jednu, ajde evo ovako, pa jel neko proverio da li je Milošević uopšte mrtav? I ko je sahranjen u Požarevcu? Nije proverio niko. Navodno u Haškom tribunalu on dobio pozilomu i on je kao umro i onda specijalnim avionom je Marko Milošević, njegov sin, došao da identifikuje oca. Kao razlog zašto on dolazi jeste identifikacija. Kao da oni ne znaju ko je u Haškom tribunalu, okej. On je identifikovao oca i specijalnim ruskim vojnim avionom se vratio u Moskvu. Sa ocem. Zajedno sa Miloševićem. A onda su ovi doneli nešto, tu ne zna se šta, nikada nije urađena obdukcija, pa što normalno, ako tako se nešto desi, bivši šef države umre u zatvoru, sumnja je da je otrovan, pa vi morate na VMA da ga dovedete, komisija od 8 lekara, da se urede obdukcija. Ništa, on je došao u zatvorenom sanduku, u privatnoj klinici prenoćio, znači sanduk nije išao čak ni u državnu kliniku, nego u privatnu, i onda je u dvorištu kuće svoje, da kažem, kuće u Požarevcu sahranjen u dvorištu. Znači, niko pojma nema ni ko je sahranjen, ni šta je sahranjeno, ni iz kog razloga je uopšte on kao umro, pa onda specijalni avion išao tamo vamo, ko je bio u tom avionu. Znate, ja, znajući recimo da Rusi kao velika država, ako vi uradite nešto specijalno kao agent druge zemlje za Rusiju, oni moraju da vas štite. Ne Rusija, nego i Amerika i Engleska. Zašto? Ne zato što oni vole Miloševića, ne to, nego zbog drugih agenata. Jer ako vi njih ne zaštitite, pa ko će onda da radi za tu silu više? Onda će, kažu, čekaj, pa to meni može sve da se desi. Tako da Milošević ima jednu vrlo specijalnu ulogu razbijanja Jugoslavije i ja mislim da je on pod ruskom zaštitom. Pri čemu mislim da je Mira Marković stvarno umrla. Ona je umrla u bolnici KGB-a, jer ona zbilja je bila, mislim, bolesna i umrla. Ali za Miloševića, meni je znak pitanja to. Dori admiralot Davor Domazet Lošo se somneva deka je zakopan Milošević samovolno.
Pa da. Znači, Pa da, i on imamo nešto... nekoliko intervija, čitam, ili... I on nešto zna. Pa vrlo slično je bilo sad... šef koordinator Hrvatske tajne službe, na primjer, ili na vojno to raznavanje. Ne, on ume da misli vojnički. A znate šta je, recimo, Draža Mihajlović. Čekaj, imaš 2 meseca, sudiš Dražu Mihajlović, osudiš ga na smrt, posle toga odbiješ pomilovanje, pa zašto se krije streljanje? Čekaj, ako si ga javno osudio na smrt, onda streljanje treba da bude, pa mislim, maltene javno, znači da bude tu tužilac, da budu... Odjednom ne zna se streljanje mutno, nema groba, šta se tu pa desilo? Ciganlija, u Dunav, pokrila voda i tako dalje. Pa da, zašto bi javno osuđenog čovjeka na smrt, zašto, kao u Americi, zašto bi se to krilo? U Americi možeš čak i da se prijaviš da gledaš po ure. Pa da. Kako stranci se odlučuvat za Tito, a ne za Draža Mihajlović? Pa zato što je i Draža bio ruski čovjek. Kad je kralj trebalo da održi onaj govor preko BBC-a u Londonu, u kome je rekao da četnici treba da se stave po Titovu komandu, što je bilo strašno, bilo je samoubistava među četnicima, to je za njih bila tragedija potpuna za vojsku. Ali šta je njemu Churchill pokazao, istom kralju Petru II? Pa on je pokazao, evo, Tito je, kaže, ruska vojna služba, a Draža je, kaže, nije vojna, nego je KGB, kaže, civilna. Prema tome, jedan i drugi su ruski ljudi, ova je general, a ova je maršal. Tito se proglasio za maršala, on je bio ruski maršal. Pa general normalno treba da ide pod komandu maršala, to je viši čin. Međutim, Draža to nije prihvatio. Много работи кажахме. Последно. Што ќе биде со Америка? Бајден или Трамп? Ќе има ли реприза или реванш на нивниот дуел од 2020 година? Ja mislim da će Trump da učestvuje na izborima, pa da će da izgubi, da kažem, izbore, a onda neće priznati gubitak i tu počinje raspad Američke federacije. Idu veliki događaji u Americi. Oni su svi naoružani, Amerikanci. Tu može rat, a tu nema problema uopšte za rat. Hvala mnogo. Hvala vama. Mnogo sreća, pozdrav od Skopja, pozdrav od Makedonije. Takođe, pozdravite sve prijatelje naše u Makedoniji.